Pa na dan laserske korekcije, znači na dan operacije, vrlo je važno da je pacijent dobrog općeg zdravstvenog stanja, na što posebno mislim u stvari da nije recimo prehlađen, da nema temperaturu, da ne kašlje, da mu ne curi nos, znači to je ono minimalno što očekujemo. Neke druge teže, mislim, ili kronične bolesti koje pacijent ima, nama nisu u tom momentu važne. Važno je da su one kompenzirane, znači pacijenti ako koriste, ne znam, ako imaju dijabetes ili, ne znam, hipertenziju ili nekakvu drugu kroničnu bolest, oni normalno uzimaju svoje lijekove, znači ne trebaju ništa prekidati svoju terapiju, normalno dolaze na operaciju. Važno je znači ukloniti sa očiju, znači tog dijela lica okolo očiju, kozmetiku, šminku, znači da nema, ne znam, pudera, maskara, umjetnih trepavica ili slično. I to je to.